Wengine mangkin titiang purun melajah mesatwa Bali sane mamurde maya denamu. Nah kak cerita yang dok ring bedahulu wenten Prabu Kalintang Sakti Kalintang Mawisesa sane para Prabu Maya Denamu. Prabu Maya Denamu punika kaputra antuk Prabu Balingkang. Inik uwawengkon utawi panegaranidane cimar pisan. Ida sang Prabu Maya Denamu presido ngasorang puri raja nenten ring sejebak Bali kemanten taler presido ngasorang utawi ngewawo jagat rika ring Makassar ring Lombok kantos ke Sumbawa. Ke mawinan itu makin merasa sakti, merasa sumung nenten presido raja utawi penglingsir puri ring sejebak jagat puniki presido baca ngasorang itu. Sangkaning merasa wisesa, sangkaning merasa pradnyan metu makin somo momo angkara idone. Bilih-bilih ido sang Prabu Maya Denamu makin memado-mado maraso patuh sekali ido Betara. Sane ngawenang banyak ring bedahulu mebiayuhan utawi biude santukan parilaksanan itu sang Prabu nenten manut ring ajah-ajahan agama. Itu sang Prabu Maya Denamu nenten ngicenin banyak-banyak idene ngaturang semah bakti ring ide sang yang diwasa taler nyemah para dewata. Nabi mawinan ide sang Prabu malaksana sekali punika santukan mangken sang Prabu Maya Denamu marasa tekening preragan idene memado-mado hidup Betara. Si rejo purun tempal ring titah sang Prabu pastiko sampun ngemasin pecah, ngemasin padam. Niko sani banget ngawenang panyak ring bedahu sungsut kayun sebet manane krana nenten kapico mangkin nyumah hidup Betara, nyumah hidup sang yang widiwasa. Nabi malih ring Bali akeh wenten yadnya akeh wenten pujo wali nyabran semeng rikala sampun wusan ngerateng ring keluarga kramuan di Bali ngaturang yadnya sesel ngelimang dina pisan rikala purnamu taler ngaturang segehat wenten 6 bulan pisan pujo wali ring puro piodalan ring sangah niko makin ten kapico oleh itu sang Prabu. Ih, cai banyak manir menapu kai cai ini. Kenten bahwa situ sang Prabu rikalo manggihin banyak-banyak idone mapupul pacang aturang bakti ring puro desa. Mamitang lugro di tiang ratu anak aku ring lingih cokor Prabu titiang mapinunas pije yang titiang sarang banyak-banyak iratune sami ngaturang sembah ngaturang bakti santukan makin pujo wali dikiring puro desa kinten atur banyak idone. Ih cai bani tempal teken titah manira sing bungan cai jak makejang lakar masih mati ngudo nyemah dewo subung lewo dewo uyak luwo ngujang masih nyemah widi ini subung gede yang cai gelem hidang widi ini nyegerang
pasti ke subuh ngantri sana juga orang cai suwun cai uling jani cai ya jam kejang suwun uling jani nyembah Betara nyembah Dewa nyembah Widi yen cai jam kejang tempal ring titah maniro sing buung cai masih mati kenten Sang Prabu Manyodenawo tahat berarti santokan nyingakin banyak-banyak itu nih baca ngaturang pujo wali ring puro desa nenten purun tempal banyak-banyak idone raris makosami buung ngaturang pujo wali buung ngaturang nyarjo nenten purun ada bani mati nu sedang demen hidup sungsut manahnya sebet kenane banyak-banyak ide niko teh raris ngawenan mekadem jaga dering berdahulu makin keni grobok ubuh-ubuhan banyak keteriko pemekas nih celeng nucupak pujo wali nucupak piodalan pebiag-biag mati celeng kocap kena virus ASF banyak kan masih gelebak-gelebuk tusing karwan gelam nih jak namasin mati kone virus corona merajalela gitu nyen gumi nih grubung yen irago dadi manusia lipio lali ngaturang bakti majeng ring itu Sang Hyang Widi mapan gumi nejani grubung ya virus menggenepan ubuh-ubuhan manusia aja saling langkungan mati makin banyak-banyak nunas makin mapi nunas ring resi ring sulingeh sana maparam empu sangkul putih man jening ajak makejang mulih ke peseraman bapo aduh apo joonyang tinggalin bapo layu jem semun jening makejang kenten empu sangkul putih petakian ring banyak sange tangkil ring peseraman itu sayu wakti mendaging sekadi tel pawecanan ratu anak lingsir titiang makosami puniki nandang laro nandang sebet santukan titiang makin nenten kapijeng ngaturang sembah pangumpati ring itu Sang Hyang Widi sangkaning titiang tempal lali ngaturang sembah pangumbakti makin desa titiang kena grubuk banget titiang mapi nunas ring ratu anak lingsir mangdeledang mapi jo pemargi sapun napi patut nih titiang nitenin makin apang selamat rahayu titiang sekeluarga sareng kramoni sami ring dingi hido anak lingsir makin titiang mapi nunas pice yang titiang pemargi mangdo banyak sami selamat rahayu sedih banyak kematur ring itu anak lingsir sang marago putus miragi atur banyak sekali punika raris sempu sangkul putih ngrestiti bakti ring besake nungalang bayu sabdo hidup pacang nunas bagus ring hidup Betara gelisang satwa risampun empu sangkul putih puniki ngelarang yoga semati raris medali de Betara Indra kasarengin nantuk ide Betara Mahadewa ide Betara Indra raris ngicenin pemargi pacang nyentokin utawi nyadio pacang ngasorang Sang Prabu Manyodenawo inik ide Betara Indra kesarangnya nantuk ide Betara
Mahadewa pacang rejek panegaran Prabu Mayadanamu kapirangan untuk pepatih sang Prabu Mayadanamu sane mawastu pepatih Kaluwong. Patih Kaluwong raris maturuni utawi mesadu majang ide sang Prabu Mayadanamu. Dahat berangti de sang Prabu Mayadanamu risampun uning hidup betaro Indro kesarangan itu betaro Mahadewa pacang rejek panegaran itu. Raris sang Prabu Mayadanamu kesarangin nantuk Patih Kaluwong sareng waduane sami makin ngerejek pacang nyantoken kawisesan itu betaro Indro. Menyan semangat rame pasiatan iki. Itu betaro Indro ngarepang pang sang Prabu Mayadanamu wis saling kebun, saling tinggal, saling jagur, sami pada mawi seso, sami pada kawang. Rikalo maraso jerih makin sang Prabu Mayadanamu digelis dane nyukti rupo dados manuk rayo. Manuk rayo puniko persido kekasorang antuk itu betaro Indro. Sana makin genah manuk rayo puniko kewastanin diso manuk rayo. Ring genah toyo klebutan puniko. Raris Patih Kaluwong matur ring Prabu Mayadanamu pacang nunas cetek kelas wahid. Mami tang lugro titiang ratu anak aku. Sane makin titiang maduwe winayo pingit sane pacang presido nggak seorang itu betaro Indro kantos waduan itu betaro. Nayo pingit sane jagi gelaran titiang wantah jagi nyetek utawi ngeracunin toyo kelebutan punika. Banget titiang mapinunas ring lingih cokori ratu mangdeledang mapicok cetek kelas wahid cetek kelas 1 ring sikian titiang jemulang cetek ring genah rike. Miragi atur sang Patih Kaluwong sekali punika banget cumpu mana hidup sang Prabu Mayadanamu. Raris hidup sang Prabu ledang kayu nidone pacang memargi kesarangnya nantuk Patih Kaluwong pacang mulang cetik ring toyo kelebutane punika. Ri kalau memargi ke toyo kelebutane punika alon-alon pemargin sang Prabu Mayadanamu kairing ngantuk Patih Kaluwong tapak kakin itu tapak cokor itu ne kamiringan kenah punika raris kewastanin tampak siring. Nah, ri kalau sampun rawuh ring genah punika digelis itu sang Prabu Mayadanamu sareng Patih Kaluwong ngentungan cetek. Benyang semangan akeh waduan hidup betaro Indro ri kalau bangun kasepan iki sekadi rago manusia yang sampun bangun semangat dengan paling nakar ngedah toyo angin kalmo kemu angin kali 6 talar angin kalmo sugi. Akeh waduan itu betaro nginem toyo ne punika raris ngemasin padem nyingakin waduan ide ne akeh lampus. Itu betaro Indro raris mentangan gandewan itu ne raris memaneh tanah punika. Ring tanah sane kepanah punika raris besu utawi medal toyo kelebutan. Buku genah punika raris kewastani tirtumpul. Tirtane punika raris kesiratan ring waduan idone sane pebiak padem ring natar utawi ring natah ring tanah. Tis sami mau urip malih. Ri sampun sami mau urip waduan itu betarane raris itu betaro malih ngemangalain waduan idone ngerejak
ide Prabu Manyodenamo. Wih, milahan kakepung niki Sang Prabu Manyodenamo sarang Pati Kalawong. Wah, Riki ben menyuti rupo, dituben nyuti rupo, bingung kan di Betaro Indro. Dicoyo Sang Prabu Manyodenamo, Betaro kan bisa bingung niki do. Oh, bingung Manyodenamo. Dari situ Sang Betaro, nungalang Bayu Sabdo idep, bah, dong Manyodenamo nyuti rupo dadi paras kenten negara. Raris paras puniko kapungal pacek cok cok muncrat getih niko banjir blabar getih puniki. Raris runtuh ring tukade ring tukad pedanu puniki. Rah sana mencampur sareng toyo puniko raris kepastu deh dewa Betaro Indra. Nenten dados kedadosan angin yadnyo talar nenten kedadosan angin ngupo piro ring carik. Nah, pun kenten sampun kapunggal makin Sang Prabu Manyodenamo nak sakti niki ngidang benito Sang Prabu Manyodenamo raris malih melecak melayu nyuti rupo dados Widyodaro malih presido kapanah oleh Ido Betaro Indra genah puniko raris kewastanin kedewata. Kenyal mirip sampun niki Sang Prabu Manyodenamo melai-belaiban nyelamatang raga makin malih nyuti rupo. Nanging Ido Sang Betaro Indra sampun uning ring praindikane punika raris gandewan idone kapentang raris kapanah geni dadani do Sang Prabu Manyodenamo. Raris Sang Prabu Manyodenamo ngemasin padem. Nah, rikala Sang Prabu Manyodenamo punika ngemasin padem manut Empu Sangkul Putih rikala punika dina Buddha Kliwon Wuku Sungsang. Raris ring dinane punika Buddha Kliwon Sungsang punika pinaka Jayanti Darmo ngasorang adarmo kasuwen-suwen kawastanin galungan. Nggih asa punika presiden titiang matur Satwa Manyodenamo puniki majanten sampun titiang kalintang tamet akeh kekirangan titiang ngaturang Satwa punika banget titiang ngelungsur ring Ratu Idedane sane sampun ngewikanin mangdoledang ugi ngaksamaya ketamatan titiang kabelogan titiang sangkaning sangkaning semangat titiang niki melajah muruk mesatwa nika ngawinang titiang pongah juari titiang aturang Satwa puniki jadi astun kecul jadi astun titik kejokan nika banget aksama ini wadah sapunika sampunan lali like subscribe lan komentar sukses.